Right, tariki mirongo ili na ithandatu mweri jua ithandatu mwakini wa ngiri ile mirongo ili na inya intukune ndi kethire kirikana wa miaka kathumba ikethire kia na boni kumania ndi na rwaria rwa Rais William Samoei Ruto ethirite akirita ntuko erwa kuwa wene ndi akwithira akirikana na mantu yege Finance Bill 2024 nontu bangi batire ethirite bakirikaira bukethira bwekarika kinyanyuma ya bunge kwithira kiringa kura na kwithira bakende kithakiringi ntu bwithira nindi bwekairwa kirore ni Rais ende Rais wewe ngwana ndi akiaria ntuko erwa rethira kiwa utayanilia boka iteno kau munini wa kinwe nethirite kinya kirita uge boka aronekete kolo tabukatha rwangirwa ndikeri niruo NIS yanangia maingi kethira nindi ngiutara keyo kindeto chieto rubweru ari ndi mbere yeyera twikirite rito kindeto hii Rais Ruto gutumiria kuthikira Kenya na atikira kirorero ariero kigina 2024 riaboreti njaire ringikite ni maandamano. Wakili Bamiru kunenkiro dhari utungata athuganirwa 46 ba maandamano yegoro baria be indinje ya kuitangwe kambini echibu. Tugakoni mbicha yoyo ngwaye uthukange ba maandamano embu riu bichi ya ngabana UDA na kinyaki ya rire ikitha kwa egoro. Chukuru ya muragatiti ya kugoma ritoba gitetera visire egoro na chukuru ya kwengwa mwanka kwethira nindi bakirawa. Right, mwana yetu mathithi oroberu ari ni Purity Richard na ngeto Phineas. Imana na ndeto chiaru da moikamberia da ichichongwa. Rais William Ruto natumirite kurekia rwaria rwa kigina 2024 na kuwa tekira kirore rwaria rwo awete nkurukia kuthikira kayuka kariba Kenya nende Ruto na ugite bakarita ngwe na kigina kiragete kwithira nende kikirito era mu Kenya na kongela matagaria yarakethira kyuka kwa bakiambiriria na ndo yithirikari newe kaitene kau kuringana na police reforms working groups maandamano yentuko yoro yarethirite yake na kena 50 na bidatu kebi 30 biedra bikuma iro tukokira oro byokere rwari ara kitura 45 nende antoka tomba parombere kwedira baita ya uturo na ngine kuni ati antu yana baina banja chamuro bro kudaipe arabedrite bagita na mbere kwamukira tungata ndende ya machibitari mwanya riro no twidrite nende tugeta na mbere kudurana twakuretera tu nyume kaita katekuraya ngere kuni ati munini wa Rais Rigathi Gachagua arentere chambwa na idrite ya kyarira kyamantu yege maandamano ya idrite ya kyuma na kya nende kinya nandu kimbithi barabedrite kwa kaita nende bakiriana na Finance Bill 2024 akiaria entere cha Mombasa Rigathi Gachagua na idrite ya kyoneka kolo tabokatha rwangiro andikiri ni National Intelligence Service kana NIS idrite nende akyo balitete ngwena yo muno nende akyo tamunene warwangiro nodin haji na kuwa kinyana batire kwidra akebela etene na kuwa nwethirite akianakia na mpange yonde na kinyariro no tuthirite tugita na mbere ukudurana nyuma kaita katikura to efkedra to kuretaira ruo ende okire manto yege maandamano na Finance Bill nati kiama kimawakili Amiru ikinenkanite utungata boderi na kurungamira ndukimbidi 46 barabara dirite baikairo mpine bakiringanitha kuna maandamano ya igoromero 46 ba bangi baonende na itondi bedirite bakinenkairo ndinje ya kurutangwe mwanya kambine chechibonda kinyeituone beporithi Mwakili ba nkurukiba kiariba ugite baitayari kunenkana utungata boderi kiribara bakwenda kwebele mubunge wo ni boriti kinya Rais Ruto gutigira kamiti ya miankana idurano ni banganite boya kenda kuthikira madeta ya monikito ndeto mudhuri murioki na chikinya nyuma ya maandamano kuthithika muthenya jwa igoro ajendene muthenya kangangi antu 46 barekirwe mpine na muthenya na arua gukinywa ndene konti Emiru bakirigurwa mathitango indi amna bubu ngwatano ya mwakiri ndene konti Emiru ye jamwe na kubatetera ara muthenya na bombite kurokua ukiana ndi baketha bagitungatira kibunga kia ome antu ibaragwatirwe igoro na aruiro bakureti koti antu 46 na mono aritwa bakuma colleges chia around Meru na baragwatirwe bethithaia peaceful demonstration na ba exercise right chiao chia go picket
iria igukubaliwa ikatiba na aruo bakuretwa koti be 46 na bathitangwa ati ibarareke riot mawakili jamiro aja tukwija mawakili nkurukie 30 tugutetera antu baba tubatetera muno na koti yotuthikira na bakurekerwa nokue na bero baite ngugi kuma thaa 8 mwanka gutukare na particulars cha kuga riot na kanambi so tweta bera bonde ba plead guilty betekiria mashtaka na bero beta bagatumikire kibungo kya ome kana ira twita non custodial sentence beta batumikire na uke chibo kutheratheria njira na ukura ingi maiga na mbi na tiba ni gwetekiria picketing kana peaceful demonstrations so wethero bugita kuitetera na kuchi express na njira itena thina batu turiaja mawakili ba Meru turuga tukauga tukeja na tukaja na free services ora twathia na arua mawakili nkurukia 30 amana bubu mwakili baba bagwite bageta na mbere gutetera antu bageta maandamano ne nonto maandamano ne kioto gikatiba kwa batu turenda kugo twe mawakili rights ira chiege katiba ite omba kwa curtailed na antu bakama kwendene Kenya kana Meru tukendelea gutetera antu as long as antu ibakuthithia gintu kiria gigwitikirwo ikatiba na sheria eji ndegurwe katiba na indegurwe otongerwa na sheria untu bora ora kurakari igoro yantu tugo express frustrations chao na katiba ni gwitikiria antu gwita ku demonstrate araba kugwiba kuinywa nuntu utenjera ingia antu kurikania thirikari that baraba boikirite gi utongeria ni antu na ikio antu barathithia igoro kenana ndi thirikari karekirikana gwa that rira parliament remo kuthithia oversight muinge juju kathithia oversight bebo na igoro ibyo muinge barathithia they were doing they expressing their voices na kuthithia oversight kurikania thirikari ku overtax antu kana kuinyeria antu kana wenyangia bwa mbecha kana kutumira intobia antu intobia bothoku antu batetikiria May hiyo tuga is another liberation of our country. Our Mau fighters, iba fightere, na bado tuduga the young people are coming out to fight for what they feel it is right and just. Na inyabarabe na anthe batongeretwe chairman wa UDA Jawere Ndikiri inkuigo geta nau ukiuga nga murega na bange batongeria nga maandamano zai national wide na tatere ti murega konya murega kethero atino jensi ikaandamana kogo etokea raia rungune let face on ito tirimane one on one mondo kwa mondo twaranirie za gukwariria na rungu ngurukiba kiuria karima Meru ukeja kuthuri bakwenda kuinga MP wao mawakili baba bakabatetheria na kubakirira kiwatho uraba buri kutha bakithithia MP ora wonde tukuigwa tutigukena nawe tawe twaja turigwa tutigukena nawe tuketa kunanga into biawe but itwambiria kuoja signatures cha kubaricall na batu tu mawakili tu tayari ku represent our young people ikenda bomba kwithira malalamishi jao kana kirero kira bena kyo ikikuthirikirwa ni thirikari. Onto IBC is not properly constituted. Nonto ito kuona recall ito kwenda ku evoke that crowd ku recall abunge bamwe ito kuromba president nombe ku constitute IBC na inya bunge a champion that ikenda twethira twina properly constituted IBC ikenda process ya kurikora bunge baremetwe ngugi ciao ithiro on course na Kenya batimama Gen Z tio millennial generation ethira itwari no gwa kwe barabate no gwa botetera kichiao na nthiguru njaga jayo Kenya. Muthuri Murioki, Woro TV, Mutrejo Kangangi. Kumania na maandamano yerethirite kiuthe kantu kuyoro a Kenya bakiregana no Finance Bill 2024 na kinya uthio bichi ya ngabana wembo obichi ya UDA na kinya kia rentere chambu chithitwe ni andamani ndenderu ari manikio twandeto rita manikio mushiri na gutonia mbicha yoyongo nende ya matigari ya wenyange biraporethirite bukiuma irandene ya county u Vuva ya mururungano wa muthenya wa igoro thiini wa miena ngurani ya kaunti ya Embu nitucerete thiini wa mawabici na biashara ngurani maria marathukangirwe ni arurungani aya thiini wa tauni ya Embu ayuthi aya ni maravevirie ngari makiria 10 thiini wa wabici ya ngavana na vuva ucio macoka mavevia mwena umwe wa wabici ino ya ngavana ni maracokire mathukangia indo cia mwega na utesekene thiini wa wabici ya KRA iria i tauni ya Embu
Road. Thiini wa wabici ino marakwire kompyuta cionthe ite na mathukangia vairo cionthe undu umwe na gwiturura icicio cionthe cia wabici ino. Wa uguo ni maravivirie wabici ya kiama kia UDA thiini wa tauni ino na macoka momora ruthingo rwa wabici ino na gukua mirango, ndirisa na mamwe ma mathiga maria marathondekete ruthingo ruru. Mwena wa mbere etherero gikundi kia yuthi aria mararurunganaga ni marathukangirie wabici ya CDF ya mwena ucio na macoka mathie supermarket ya mumbunge wa Runyenje iria itauni ino yakiritire na mai ya kiria kionthe kirai kuo. Mirurungano ino irai miena yonthe ya bururi kuria ayuthi mararegana na the Finance Bill 2024 na amwe ao aria turaririe nao muthenya wa igoro marai na wa kuga. Leo sisi kama watu wa huku tunataka kuonyesha ya kwamba sisi watu wote, watu wa Mbeere North, we do not want the finance bill. The finance bill it's just a dirty thing. It is going to be making our lives difficult. By the way, nenda kwira MP wetu no tugwithitie tondu twamuthurire ate kindu na agitwira gora ukite gutwikira maundu mega, lakini wanate na kinywa agiukaga maguru, lakini thaino no atwigira murigo wingi. Koguo 2027 anjipange aende nyumbani. Tutategeria atongori wetu atwendi na mbeca, turenda atongori wetu tabatumire ututira ngui duare atongori wetu betwendia ruba toira watu onto bariga brand bill duare watu ambassador tugwanda ambassador brand free indication ataki ambassador. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu Mbetawarita Mwaniki wa Musiri. Ngene kunati kariba chukani bachumiretie kwithira bakimera kinene rwaria rwa rais rwa kuga barabara arikire maandamano muthenya woro ni amaramari ni arene ndi bakwitha bayemura kiathikire Kenya nonto ni awatili na Kenya rumeri mawatho yandeguro ya Kenya kurukini bethirite ni ndi bakirira kumuringira kura mona bunge nonto bate kwithira bakinga kia mawira ni yarabethira baikaira kaita kasiasa. Ntugo ya imunthi kwigite kuri na ukiriru bunene muci wa chuka kiutha tena muthenya wa igoro rira biashara irarigarigirwe imandamano makuregana na bele ya kigina. Amwana ogu akari batiradiganirwa imantu mamu maigitwe maikarika amwana ntumiri ererutitwe iraisuiria muruto ugoro bwa igoro iraba kuga itirare ya gucokaniria mantu indi ni akumainyangia nkuruki yule mbwate criminals iragona sama maandamano ni raia na raia kithura ni mbiru president atebati kuga ni maandamano marathogwa criminals atebati gutwira bu raia ekugate wega atebati gutwira te wega tafadhali na kinancende all is not lost bokulekalile bolekalile nekale na wananchi au vijana wadogo ambao walifanya hiyo maneno wachakae chini wao atakamete auragani na tiga kuga neku. It was not treason. Bariuga ibarathurirwe muno iguragani buraborichi barauragire mbeo mbithi ntere cha parliament Nairobi amwana kuigwa mbeo mbithi babu batirari na ndwa na muntu nigo kodemu giko kira kirekaririe gya kuraga youth those guys mara adamanaga nau Nairobi mwena wa parliament tontu gintu kia mbere no rigo atire moyo wa muntu na nyomba parliament ire ni mbia na gitumi koguo moyo wa muntu ina bata koguo giko kia umuntu kama le aduna ni adunu kijana ino nto ile wakati hawa youth maugire matekumienda nimbangie garire nte namo merwan yene mbie na thina bo ende bariuga ibambirite kwirira nuntu bakuthura rais William Ruto amwana abunge bago totekolega ni twabathurire nuntu actually nise agato convince le na olongo mutheri actually tio ni twamwitikitie lakini accordingly ni mbwamwito kwa mevaa ngozi ya kondoo nonto bunde augite gutikio kia maana tonete aruthite ni twabathurire lakini riu batikurutha bura twabatumite bathikurutha twerigirite baturuthire mauntu mamega lakini riu sofa ni tuona mauntu makurutha ni maruthate for their own benefit na untu uria mukenya kuona ubatirie kana mwana inchi ya kuona batire kurutha no gatethia
mumbunge kana mwana siasa yeyote atibati kugotibatia nuntu mukenya niwe wamutonyire bariko barenda rais amwe na bunge bachwerwa ariana a Kenya kenda bathiria nkujani ino gitumi kinene muno mauntu mau mekarika aswani ta untu wa president mwenyewe kuigino mauntu mara youth kwenda kana mara citizens yekwenda ni auke ni araniria na youth ni araria na citizens maumbe kuereanwa na mauntu mamonthe matuike ni magucetoriwa na bururi ugina thie mbere wega tu our 3 MPs twina my area MP honorable Patrick Munene wa Ntwiga uria ateka tukuone tukuthwire kwina area MP wa Tharaka George Gitonga Murugara uria kwenda gitekia governor na kwina MP wa Mara bwana Kareke Mbiuki. All is not lost, nyinyi ni watu wetu, kujeni mkae na wananchi chini. All is not lost, nyinyi ngomenya mukaja mweka na wananchi ndi maundu makabua na ukabolela. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. Kuna te chukuru yote ya mraga gisio kemara ni direte kinga mwankara ritoba kedera bakyora kwa bachokere bone nyuma ritoba chukuru kuda bakyanda manana ukiridana na bidapa buridi bonine atoba hapa kuditi mogomo yoni ontoba kira bakuda bakyo ni bisi ya ere guruguru. Unataka kuingia msikiza mambo yote ya mtaalamu vile na breakdown hamtaki hapa sawa unataka hapa hapa tuko hapa hakuna shinda chukuru yo bundi ya muragambari cia muthambi muthenya we munthi ningitwe terigiritwe kumania na mpagaga na nkinyangujanio ciaritwa kiri chukuru enu ara ingitwe wareta kumenyeka akagita kareka rugurwa kaire. We disagree to agree. Now iko hivi, the school committee wamesema watu waende nyumbani. Mumepewa dakika 2 peke yake mtoke hapa, alafu shule ifungwe mpaka ile siku utarudi, utaambiwa mrudi. Kuringana na munini wa kamishina kaunti nini ya Muthambi Esther Mwaura ariuga aritwa bati kwenda kwaraniria na utongoria wa cukuru na nkinya utongoria wa kithirikari na koguo gutire bonge bagutigeria tiga kubera benuke bagachoka mantu makiriria. Tumekuwa hapa, we wanted to have a dialogue with the students. The students wamekaa kama they don't want to have a dialogue. They have issues which are not even major, but from the look of things, they seems not to have a dialogue. So we have decided we close the school, the institution, until further notice. There were minor destructions. Wameharibu all the fire extinguishers, wameharibu vioo za madarasa kidogo na makerere, wamefanya makerere mingi sana huko nje. Cukuru eno egichokia baugite arito ibichi bakuthetera onto bora cukuru eno ekuga batire na mainya kana onto baomba kubagitagitira bichi eno. With the students, we have listened to them from the Students' Council, and the issues that they have raised, they are minor issues that are going to be addressed, and the bottom line is the fee, and this fee is not drawn from Muraga or from the institution. This is a government structure that they have revolted against, and their main concern is that they be communicated in advance, and we have said that this being a minor issue, we are going to address as an institution. Kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara Mbitagwa Hamateni Mugambi. Right on, ni kuma kinda tunene ya Mati Mugambi tukudatu kiona kanyaka kuno keni nchokerete nanda tuingie. Nukubanga gweta kuongera kithomo gyaku nthiguru na ya USA kana Canada. Ithiro iri undergraduate, accelerated nursing, masters,
PhD kana kurutana America. Africa Airlift Initiative ibakumbithia ukinyania untu bubu nitwajanaga visa coaching, career guidance na motungata jange ja gitumi. Turingira thimu kurukira 0719 857 754 kana 0799 047 279. Riongera obishi yetu ira iri Nairobi, Muthaiga Square, Ntagaro ya Muthaiga Police Station, first floor, obishi namba 7 kana obishi ya Nkubu GM Plaza, second floor, obishi namba 3, Ntagaro ya Nkubu Police Station. Africa Airlift Initiative, success beyond borders. Utaka kanyakika kathongika wete green. Yenyange. Ala. Nontu mathaizeterere na ithaa 7 angire kantu gakuruma. Irio bya kuria. Ile kama yako kuigua. Kario kang'entere bauga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega. Au nyongo eterete au. Bebe, mpimelo ndugela nyomba, etere kariozo. Tiwa ndume kairi. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yotumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no. Ena vitamins. Ena minerals. Kino kwa tukalania wa nyomba hiyo. Zuzu na ndinyakosa. Afya Plus. Angi nenye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntima etingana. Tembea kwingi tuona mengi. Naona tu ya kwanyange na nyoroka tuona abi. Afya Plus. Nasho ijumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe. Naam, Meru County na vitongoji vyake mpo tayari. Mtume Nabii Kimathi Mijawan wa Mijawan Ministries anawaalika kwa Mega Crusade. Mkutano huu utaanza tarehe 27 mwezi huu wa 6 Juni hadi tarehe 30 mwezi huu. Ni kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni kila siku. Mkutano utafanyika kaunti ya Meru, maeneo ya Githongo, kiwanja cha Githongo Stadium. Walete wagonjwa, walemavu, viwete, walio na ukimwi, vipofu, saratani au kansa, mauvimbe na wasio na akili timamu, wote wakapata uponyaji. Usiitikie neema ikupite. Ni wakati wa kung'aa kwako. Inuka uangaze. Nyote mwakaribishwa kwa jina la Yesu. Amina. Auga no gotwa mabati ja Kinandi ya makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati muthemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raino Mabati Limited ere kithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raino Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndigurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainomabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life.
Lakini kuna teorin beombede hitirite gita na mbere kumenire finance bill ya 2024 ni ndivakene mena kikinya bunge bobu nini ukuna kikundi kimoko mantere chatimao kiumirite na kwa tambaru musando na kiyombia na kinya kwithira ni ndivakiwa ibakurungama na mubungyo ni arabedirite bakiwa rero kulukambe cha kinya cha CDF ikethira ikiomba kongelo na kinya kizyo kethira kikyongelairwa bijira kithira iranendi kikyamukaira ondi muno yantu baba hithi na nzukinja nake muno betita